kelimesi. Men hazır vraç, seksapatolog. Çin. Assalamu alaikum. Hem bar turla çaylanayım, bar turla çay. Hazır oturdum ko. Güygöndele çuvağa çok üsküydük. Çin. Ötkönde çuvağa ağacı televizyonda otursa bürösü sıravatat. Çuvağa ağacı Musulmançılıkta balanı sünnetke kanday kılıp oturguzuş gerek. Dese çuvağa ağacı aydılar. Memine sana şu yerden korsete kalayım bile. Çin'de. Östörüm mine oğurup gel atkanım bilet. Astalopkadan karnı at. Meni kara koyun üstü deşette. Girer. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ben size kandır öttüm. Üç önenten öttün mü? Üç önenten Alas tapşırdın mı? Tapşırdım. Normal ne? Ama biri yaş duramaz oldu. Duramaz, ekoten duramaz. Karabaşın ardı cutkur. Üyün ördük tağla deyip kan çaytam ya. Karaçı imine alıp ketken. Emoşan taza dep yaz bir kus. İmine edip. Taza dep. Uşul analiz menen men seni kantip taza deyip yazam. Karabaşın cut. Kantip kolum şiltene tuşuğa. Kantip yazam, kantip. Kolum kantip aylanat. Ha çıkma. Hem siz ayağa yakşı kişiyi de oktum öyle yaksa kalın. Onu alıp yazıp koymasın. Ukbasan delecek şikişimin. Aylan çok alasın da kişi, aylan çok karaç. Uşuntu beresinger dağı. Anan doktorlar alıp atat deysinger. Ayla çok alasın. Hazır mitip caspasam üy bilöğün acıraysın. Tuğra mı? İyi bile var. Mına taptaza den soluğu aygırday. Me? Rahmataksın. Ne gelesi o bas beri. Anı ayarlığına görset için yazdım. Gelesi o. Taza dep. Ana bunu görset koysan ayarlığına görset koysan taza olup kalar. Sağadağı zakuli çeyne yazışım gerek. Aygışım gerek dağırlanıp. Gelesi o. Yazıp ver koyuyorsun. Kantip. Ya şunu bu canağında alalım. Sen canağında kıldı. Bırak sakat. Bar de koyam koyattır. Me? Bar aptekadan dağırlan, gelesi o. Hey, bar canına catıp al, 10 gün çok olup getmeyecek ha. Cik ağrısından ısap çok, cicaşından ısap. Az sadaka olayın dese. Oy men tügü öpkö da oor ittese tiyaktı kıdırıp piyaktı kıdırıp öyle şunu verttir men aylanayın. Patologun var piyakta turmayın. Ay kuday cicaşından ısap bozsa çocuk ağrısından ısap bozsa çocuk. Siz kemine oldu ya aksakal. Aksakaldan aylanayın çok degen desilerin saptığı bolsan orbol aylanayın. Kuptandı okandayın catsan orbol aylanayın. Antip tildeve kakılayın ay. Antip tildeve. Men üylöngöm sadaka olayın. Nedik? Emi mi? Çok ememez. Kançağa çıktınız? Oy 70'ke çıktım 70'ke. Anan? Anan balaçaka kempir ölgönden keyin balaçaka gelip anan keyin erkek kişinin jangısı жүрgөнү болбойт экен деп үйлөp коюшкан kakılay. Anan keyin uşu bala bolбой атат да. Ay aksakal. 70'ke çıkan sistenemez azı 25'te valdardan bolbay atat bala. Jo men Oğrunun göğünün aylan. Jo oor emес. Men özümdü sezip atam da kakılay. Den soğuk деген мыктыдай да. Мыктыдай. Anan uşu bir Minege ançalık bol gitti. aylanayın boyuna bolбой атат да. Ушуга бойго боло турган bir дары жазып берип койсоң мен кетип калсам. Al darı mineneli bolboy aksakal. Кандай? Kempirin isteriste gelbeyiz be.
Men kaydan bilem. Men ökönükten tekşerişim gerek. Şu sadaka olayın. Özüme mi etebilene giyicana darın Oy özümün bolupayt aksakal. Men sizdi dağını da tekşerişim gerek. Ökö üstü tengbi. Anan men kaktan bilem senden bice andan bu. Urduktunuz bile menden bice senden bize. Sadaka olayın. Meyle ap gelgem kempirdi dile ap geleyin anda. Ap gel. Ap geleyin. Gimele. Atı gimele. Men kaydan bileyim kime gel. Kaptım. Jasmin. Kanday? Jasmin. Silişkemeli sabremeni yemez mi? Anne. Cazi de koyam. Cazi ap geleyin ha. Ana giy cana darın. Ay aksakal. Yasmin. Buna sadaka olayın. Hey. Cemle uçak. Uçuran. Gelin Cenem'inde. Siz durup durunuz Cenem, ben Cenem tekşer çıkayım. Hey bana. Hey. Anday babaydı. Sadaka olayın. Şu sen düşünmeye kaldın. Koyver de. Şu şehirden ele tekşeri ver. Hayırdır şu tekşerim, kızık susadım. Cenem'de tek haber oldum, çeşitli aparatka salıp görüşüm gerekti. Kanday çeç beni. Koyver de vatan. Hey. Bunday dur çık. Hey. Bunday kılan. Sadaka olayım. Bunday gelsen sadaka olayım. Sen ököz bir yerde kanalıdağı bu Cangız var tekşerilir kesin. Kanday şöyle olur da sonra, kanday şöyle olur. Haydi. Bunu da tek aparatka salıp götür, Bercan'ın özüm karışım gerekti. Kızım da. Hey. Cenem oğurluk yap, bu mayıca getir almayın beni. Sen bir anda bunda kalamaz. Ökö üstten var Allah. Öküm var. Onu da atma, tuttuğum sağdım. Hadi sus. Hey. Giymene çüz desek getiresin ya. Çapma hey. Hey çapma hey. Sen kişine geyikinden. Koldan aldırdım. Hey çapma hey. Abdullah İmankolov. Бізден Қырғыз телевидениясындағы Mağa jar gerek көрсөтүүсүнө кош келипсиздер. Биздин учурда кыздар мен турмушка чыгам деп айта алчу эмес, азыр замандын талабына жараша азыр биздин көрсөтүүгө келип, мен турмушка чыгам, мага жар керек, мен сулуумун, мага спрос көбөйдү деп келип атышат. Азыр бияка турмушка чыга турган кызыбызды, ошондой эле үйлөнө турган жигитибизди, анан жаштарга акыл насаатын айта турган акыл аксакалыбызды көрсөтүүгө чакырдык элек. Анда акыл аксакалды чакырып койсоңуздар бияка студияга. Ассаламу алейкум. Келиңиз. Чакырган экенсиңер. Жакшы мына жайлоого кетелекте жолуп коюп кетейин деп.
Аксакал эми бул биздин көрсөтүү жар керек деген көрсөтүү. Ошон үчүн сизди чакырдык. Jarvı. Aha. Jar hem bizde Bişkek'in içinde yok falan. Bunu boğum cakı varsan uşakta köpte jar. Ne bire sekire beken. Ya. Жок, эме сиз туура эмес түшүнүп калдыңыз. İyi. Мага мен турмушка чыгам деп атат да. İyi. Aytпайсың балам. Hani bizde minti aytat. Je güye gerek, je bolbosa yer gerek деп aytat ana. Jar da bizde jana suu jep эки жак аң болуп калган жерди жар дейт. Анда ошол мага күйөө керек деп кыздарыбыз келип атат, жигиттерибиз дагы жар издеп келип атат. Анан сизди ушул жаштарга акыл насаатын айтып койсун деп чакырдык. Анткенсе сиздин тажрыйбаңыз чоң экен, болгону 11 жолу үйлөнүптүрсүз. Ошон үчүн сизди чакырдык. Эмне шылдыңдаган чакырдың берги адамды? Жок, эмнеге? 11 эмес 12 деп айткан, 12? Мени талага кетирген эмекен, бул 11 деп. 12 деп айткан. Эми 11 деп жазып койгонунда деле мандан бар балам. Неме мындай да. 8-ci ayalım alıp atkanda bayqabay birincisini kayır alıp alıpın da. Adaşıp be. Üylengenden gözüme tanış görünüp. Kayerden gördüm öyle dep koymuşum. Bir jergen görgöndey olam. Jakşılap mınday kılıp karasam, anı menen o birinci jaşagan eken ata. Bularda avaylabasan çatakta liboy jol menen kayra tiyip alışı mümkün. Көп жерден үйлөнгөнсүз ба? Tacrıba Kudaga şükür balam. Tacrıba genen. Şul tacrıba arttırabız, salt үйрөнөбүз de barjaktan үйрөндүk. Narından үйрөнүp, alardan kempir kim tırp etmesini gördük. Oşton үйрөнүp, alardan kempir öldüsün gördük. Кандай? Oşto bir kempir öldü degen bir saltı var kan ananı. Toyga barsak ele kempir öldü dep kalıştı. Nastırıya düşüp kaldı nar jakta. Özümçe cinim gelip bir yakta durup öyle turgan kempirge toyga bok bar bu dep. Ölüp kalab eken ha. Görse bir kempir eşikin ozuna tuğrasından jatıp alat eken. Anısına 300 son bersen ırgıp turat eken ordunan anını. Tayaktan bir tayakem gelip 250 son berse jana öldü degen kempir bir gözünü açıp alıp koyunga da maydalanmay sayıl koşun deyt. Ölüp arat sodalaşat eken o buların. Аксакал эми бияка бүгүн турмушка чыгам деген кыздарыбыз келди. Акмөр деген кызыбыз келди. Негизи кыз бала кезеги келгенде күйөөгө тийген жакшы болот балам. Эркек баланыкы билинбейт. Кыз бала убагында тийбесе болбойт. Илгери бизде ушундай салт бар эле. Тебете менен бир коюп жыгылбаса күйөөгө бере берчи болчу. Азыркы кыздарды лом менен урсаң лом ийилип кетип атат балам. Ошон үчүн биздин көрсөтүүгө келип атат да. Убагы келгенде күйөөгө тийген жакшы болот. Аты ким дейсиң? Акмөр деген кызыбыз келди бүгүн. Яйнан ушинтип эле ат койсоңор болот экен го. Теле баш каякты эрчип ат коет экенсиң, Света, Неля, айнан. Эркек бала качан Ома деп ат койчу эле, айнан. Эми элестет, муну кемпирдин аты Неля болсо элестетпейсиңби? Onu Aksakaldın atı Oma olsa gelestete. 80'deki Oma tangileyta. Kırgızda ilgerden elle jakşınakay atlar olgan. Jumakan, Tacıkan, Kalbü, Burulay, Kandalat, Şarapat, Karamat. No katçak otsan Adapkan, Ölmez degen atlar var. Эми Светага караганда өлмөс кыргызча экен да. Ошентип ат койсо болот да айнана. Туура айтасыз. Эми Аксакал уруксат бериңиз, студияга ошол бүгүнкү турмушка чыга турган кызыбызды чакыралы. Акмөр деген кызыбыз сакта деп өзүң берген жалгыз сүрөт, сакталуу ошол бойдон менде жүрөт дегенде, а дегенде сүрөтүн жөнөтүп, андан кийин өзү келди. Анда маэстро музыка менен жардам берип койсо, биз Акмөр кызыбызды студияга чакырып алсак.
Akmör geldi. Neme balam? Uşunu ağı joğula jönele mör dese bolağı. Koyыңыз Ақсақал. Өзіне атап қойған аты бар екен жақшынақай. Ат десең ат, мынакей бой десең бой, өң десең өң. Жоқ, Құдай бойдығы беріп тұрға, бірақ өңден кішіне адашып кетіп бірді бұл. Ақсақал, аял затының, әрбір аял затының өзінің сұлулығы бар. Егерде бағалап білген болсақ, мынакей. Көзін қараңызшы, бақырайып тұрады жақшынақай қыз екен. Ya balam, gözü bakırayğanda mındaydı aytpaydı. İyi. Bakırayğanda turat koaldın da. Emi sizdikindey bakıraya basa dağı özüne jaraşkan gözü var. Sen uşunu bakıran göz desen, senin dile buksun ölgönü kan balam koy. Bukus emes, fukus dep aytыңыз. Oşondoyun ölgönü kan balam seninki dile. Oşonun bir karaktu varsın gerek eken. Emi gözü sizdikindey bolbosa dağı özüne layıklı gözü var eken, murdu kırdaç, жақшынақай қыз екен, неге андай деп айтатасыз? Murdu qanday? Murdu kırdaç. Balam, mundaydı bizde kırdaç murun demeydi. Mundaydı rezetka murun deydiler. Ne? Өзіңізді білсеңіз, күлчәтілдей болып тұрады ғой өзіңіз. Hem qanday bolsa da biz uağında alıp koyganmız da balam. Ақсақал, Ayttım da. ем атайын turmuşqa çıkan dep kelgen kızın üstünden izdivats etpeseniz suranç. Jo, izdastastroyne kılmadım. Hem ayttım da balam. Mınakey, sizge tarınıp oymoqtay oğuzu menen özüңүздү bilsеңiz dep mınakey tarınıp atat. Qanday oğuzu menen? Oymoqtay. Balam, sen oymoqtu görgönsün bözü. Oğa? Oymoq degen mınça bolat. Hem uşun alpar tigin ol. Neme? Bilerik'tey de balam, bilerik'tey oğuzu menen de. Em bilerikten boluşu mümkün. Em eger de oğuzun açsa. Luç açmayla koydu. Meyliniz emi. Konkursun şartı boyunca 1-2 suroo var. Akmör, özün qayerden bolasın? Мен Джалалабадтан болом. Qayerden? Джалалабад. Жаллабаттан болсоңор бая таш ийип міне болду. Мен берегирээк Тейит деген айылдан болом. Ошол жерде уктуңуз беле, же бардыңыз беле Тейит деген айыл. Тейиттен. Тейиттен болсоң жана Бакиевдин үйүн өрттөгөндөр таптыңарбы? Жок, биз тоноп атканда өрттөнгөн эмес болчу. Кийин бир жумадан күйүп кетиптир го. Сурап койдум. Ақсақал кечирип коесем, сиз форматтан чыгып кетип атасыз. Жок, балам, форматтан мен чыкпадым. Форматтан биякта депутаттар чыгып кетти. Sen maradyor, sen aldың, sen urdadың. De birine biri ok görgözüp atat, granata görgözüp atat. Geçe tuvaşda birisi puşka sürüp жүрүптүр kıştın günü. Ақсақал, temadan alыстап кетип атасыз дейм. Boп тур балам, мейли. Жалалаттан болсоңуз, кайерге турмушка чыгайын деген оюңуз бар? Эми мен быйыл бышымчылыгыраак, жылуураак Оштон болсо жакшы болот эле деп турабыз. Ош демек жана Мырзахматов эмне болду? Наны билбейт экен бай. Ақсақал, темадан чыгып атасыз дейм. Боп тур, мейли. Бул деген темада. Баары бир Мырзахмат жөнүндө айтасызбы, Келдибек жөнүндө айтасызбы? Биз бул КТР, биз ал учурда реклама коюп коебуз. Болду, түшүндүм. Силердики ошол КТРдики ошо. Элдин оюн айтайын десең эле жыртаң да ортодон реклама бересиңер, билем го мен. Эмнеге Ошко турмушка чыгайын деп? Себеби дегенде аябай үшүдүм быйыл. Же көмүр күйбөйт өлүңдөрөйүн, же свет күйбөйт болчу. Тоңуп калдым, үшүп. Кыйналбай күздө эле мотуйуп катыйып албапсың да. Мотуйуп мага анча деле жакпайт эле. Еще не признает она. Конечно.
На себя посмотри. Хлеб наше богатство. Заткнитесь, пожалуйста. Не курить, не ссорить. Не влезай, убьет. Соблюдайте дистанции, пожалуйста. За рулем курсант. Опасно для жизни. Круглосуточная аптека. Вулканизация. Круговой. Опасно однажды в Америке. Орысчаңыздар түгөнді окшойт. Орыстар мақалдары да. Турмушка Ахмер, турмушка чыгайын деген жигит кайсыл жерде иштесе деген ой бар. Эми ак үйдө иштесе жакшы болот эле. Ак үйдө иштеп, элдин акысын жебеген, тапканын таап эле мен жанында үйдө отурса эле болот эле. Барбы? Анда sen güyege тийбейсиң го. Неге? Кызым, бизде андайы жок. Жок андай. Азыр бизде мындай болгон, биздикилер ак үйгө чоң иштерди кылып, эл үчүн чоң иштер жасаш үчүн эмес. Ак үйгө чоң жеп, чоң ичип, чоң В общем, андай немеси калбады бизде, тазасы. Sen мындай кыл, анда элдин акысын жебеген, эл үчүн иштеп, эл үчүн кызмат кылган күйөөгө тийгиң келсе, сен лучше өлүп барып аяктан тий, кызым. Bizde мындай калбады. Bizde жана Абдулда бар айтмакчы, bizde жаллаң бирин-бири көрө албаган, ичи тар, чирик, ириң күмөндөр бала айтмакчы, бирин-бири чуук менен чукуп, чыбыгы сынып калса, колу менен чуккандар калды жалаң азыр bizde. Тазасы барбы. Тазасы Кәрімдікінде бар екен, кече урганбыз. Аксакал мынакей. Ахмер кызы сөзү эстетип урдап калды. Конкурстун шарты боюнча бир ырдап кое турган жер бар. Ахмер, даярсыңбы? Ова. Анда микрофонду uzatып коеюн. Ырдайт дагы мунун. Анда мен сиздерге сөзү Тынар Курбаналиевдики, обону Борончу Кудайбергеновдун мага срочно жар керек деген ырын тартуулап берейин. Сөзү кемики дейсиң? Тынар Курбаналиевдики. Садаңы тең, жакшы бала ошо бала. Кашы көзү капкара болуп, көзгө сүйкүм бала го бечара. Көз тийбесин, майыл жүрө берсин. Берки обончуң болбойт кой. Байкерда берейинби? Бишкек барсыңарбы? Жаштар. Баарыңарды биге чакырам, анда месе мага срочно жар керек. Мага жар керек. Маңро басып турган, момпоюп күлүп турган, күндүгө урушсам дагы унчукпай угуп турган. Мага жар керек. Мага срочный жар керек. Көздөрү күйүп турган, кулагын түрүп турган, кармалсам башка менен көрмөксөм болуп турган. Мага жар керек. Ер керек. Бечараны срочно бербесе болбой калыптыр. Аксакал, азыр Акмөрдүн дагы бир бийлеп кое турган дагы бир жери бар, өзү ушундай шарт боюнча. Бий дагы барбы? О, бийлейт. Өлтүрөт экен да. Кандай бийле? Жалгыз калган аккунун арманы деген бий. Маэстро каттыраак кой. Маэстро каттыраак. Жалгыз калмай экен го. Аккулардын арманы. Аккулардын арманы. Аксакал бийлеп бүттү. Бий кара жерге кирсин, буту түштүбү?
Konkursun şartı boyunca Bizdin аққу ушул болсо бечара карга каерде жашап атты экен. Аксакал, konkursun şartı boyunca hazır Akmör ары кара олтура тургуш керек ушундай. Айнанайын ушундай шартыңар бар экен. О, жана эле нары каратып койсоңор бирден болосуңарбы? Эми муну ары карап отурган себеби наркы бөлмөдө Акмөргө жолга турган жигит күтүп олтурат. Буга бирөө кел кайсы шорун каткан келер экен. Макул бала. Анда жигитти чакыралы. Акмөрдү эл арасынан таба албаса, ак үйдү аламын деп ала албаса, андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын дегенде, алдыңыздарга жигитти чакыралы. Музыка беребиз. Жигит келатат. Aleykümselam bala. Mına geldi. Eyvallah. Bunu olanın arkaga o. O? Şalkaga olam. Kanday? Koy eyvallah. Senin de uşunda iğnelerin vardır koy. Ne oldu Aksakal? Eyvallah koy deyim. Bir jakşınak eyvallah mayıp kılasın eyvallah. Aksakal. Bular erkektin kusururlukta da aytıp koyayım. Emi özleri tavıştı da. Kim bul? Sen merimi ne kılasın? Sen narkını sura kim der? Bu akıl Aksakal. Bizim stüdyaga gelip akıl ayta turgan Aksakalыбыз. Emi akıl Aksakal'ın dene akılını uğup koysan bulmak. Neylem? Bir soru. Ayal zatının asılı kim de oylaysın? Arkamda olturat. Erkele atat. Neme? Balam sen düşünmeye kaldın. Hayal zatının asılı kim de otat? Hayal zatının asılı. Arkamda olturat arkamda. Ölüp kete özünden göreme. Yemi toşunu üç korgandan göresin emi. Akmör sizge sıra. Siz kaysı tamakты жасаганды жакшы көрөсүз? Мен аркамдагы кандай тамак жакшы көрсө жасай берем. Бирок мен өзүм көбүнчө шакарапты жакшы көрөм. Too'ra эле тамак. Себеби bu şakaraптан башка жеген эмес bu. Тамак жеген эркек мындай болбой. Жөн эле күкүрттүн эки чийине шымды кийгиз. Aksakal, meni деген балбандын тукуму дейт, балбандын. Кандай? Балбандын тукуму олам, балбандын. Tukumum менен кара жерге кирсе, tukumum. Balvanın tukumu sende olsa, bunu beçaran tukumu ne oldu ken? Aksakal, men tukumuma asılbay oturuңуз. Baptır bala. Benimle Şimşek'tin tukumun görmey жүрдейсің. Ошо тукумга кызыккандардын өткөндө парат өттү. Aksakal, mına azır en kızıktуу uçur geldi. Hazır bir-birinin yüzün öňүн көрө турган uçur geldi mınakey. Hazır mı? Aha. Koy otur balamanda. Men bunu çeçi olayım. Birege taňas be? Ya. Birege taňas. Bunun jağın taňam. Nege? Bunun hazır narkını görse jüregi jarır ölet hazır bu. Jigit dayarsың be? Dayarmın, dayarım. Akmör sizçi? Батыраак болгулачы көргүм келип атат. Anda maestro muzikаны беребиz. Men 3 деп санайм. 3 деп санаганда бири-бириңерди карайсыңар, 1 дегенде ордуңардан турасыңар, 2 дегенде жакын келесиңер, 3 дегенде бири-бириңерди карайсыңар. Maestro muzikаны беребиz. Анда 1 3 Сволочь. Hey. Koy antı ölgün adamın артынан жаман сүйлөбө. Міне мен ушуга убактымды кетирип бул жерге келдим мен. Мен алдаганда мен жакка жок. Жакка.
Жаккан жок. Кара башың ушуга тийбесең эрсиз өт анда сен. Аксакал биздин көрсөтүүдө мындай болчу меселе. Не болду анан? Кызыбыз жигитти жактырбай кетти. Мына гүлүңдү өзүң карма, сени жактырбай кетти. Жоқ, ал менің бірінші аялымда. Биринчи Бала. Сурап алып келбейсиң, эдмар уара кылбай. адашып кеттириз Аксакал, андай болбош керек эле. Ай.